algonmen abudus mase kurum dani corruption dekola mode sajju corporation kantete ki defu fenna kantete ke gota eligen daane adi algonmen mase kurum badamu hajja jaga libe farayata kuge hama listu aam kurevene nizame divhe rajyega gayam kuruma irad kore ekankan koriye daane de mase kurum mi dani sarkaruge faratun hajjuga agu kuda kurumattaka egota hajju corporation ge tasawwur ge tereng hajju corporation mase kuruma bade adi hame yakoga islami kanataka behe wuzara ge faratu miharuga bina kura awqaf building ta nimumu e building takun libe nafage waki insatte dive raitu nattaka hajju galukama waqf kuruma midani mashwara kurum miguta mikankan furihama ko tartib kurevegen dani izzat rais izzat memberun mikama eheniyen islami gawmtaw gaves oy gota ganun taka gawaitan hedige awqaf ge ganun hajj fund manage kurma be ganun malaysia fada adi ehmes islami gawmtaw gonna gota ganun tan hedige rangala mikankan tartib kurevegen enkam divhe rajya hagigatuga beleveni islami gawmtaw ge terega fahaga kolle gawmaka hajju khidmatuga sababaki kuriyala durala mikama awagen intizam kuregen fasa dakkagen emiheka hajjuge alukan kashore fonna aharu emiheken egifa mewani divhe rajyega ehme mi wara rangalu nizame hagigatuga izzat rais wara bol shukriya